lesson 2 na PowerPoint lesson 2 na kan soi le nga langa ti chuan lesson 1 na kan zirlai khan thil pakhat ka soi design ti chunga theme kan pe thei ka tia ti chuan em theme polo pe la soi sak dan te ka kan soi ni among background style la he da format background kan ti chi khan solid fill ti kha allow in click maya automatic khan ta chung ka soi zela apply to all kan ti chawin apply in apply ang kan lu lo chuan close ti kan metang kan chwa san mayang kha ka tia ti lai khanin solid fill ti khan hei rong tak bi kha lo in pe man mo ka kan lo soi kan lawa tinga khan lo in apply man o mani chuan heta no ni reset background ti khan kan click anga apanga angin a let le ni don ani ka kan soi tin le lo kan chu ti chuan tuna lesson 2 chuan in king kan slide sang le chung kan slide thu kan chute thu chute niamo picture niamo te kan picture vel do ni chu animation ani effects transition ti te pon kan soi then chu chung chu ati vel dan kan ziram ole tuna hand slide 1 ma kan oma chu slide 1 ma chuan a background kan nei ya thu kan nei boka chu da picture sira kan nei boka ni en po ni sela a background te khiana oma ti chuan design ti kan soi to animation ti kan kai chi do ni ta chung ngom ri lam pa ma he animation ti kan lu chi chuan ta hian he thilan lo in ka phei put me ta hian he gi atmoya in jiang che hian transition to this slide tina he slide hi kan han lu don chi a ron lang top lo wa engemo transition thil che ve la kha kan ro pek theina tina ni chu transition style ti to me te ham chuanin han ngat chinila kan mouse alo in apply chin zelan okay alo lan dan to chu kha khani hei ta han ngat le chin taila kan du khani maya alo in apply chin zelan ama ero chu kan click lo chuan I apply lo I preview zo kani ti chuan kan click ero chuan in apply thuang chuan tuna in clar page te zinga mi te zinga lang kim ve thei lo hi ma mi te ang bok khan he da asir ve lampang ding na pang en more ti han kan du chang hi chi sang lo om le to na kan click chuan in apply na le tu na chuan te kan apply tho te ko click ta alo in apply ta there mi ka chu tu na mi kha alam dan to chuan mai tu na ram lam zok na kha ta chuan eng po khalo apply ta ila tu na mi hi chu a background ti kayang chu mi ron lam dan to a slide john introduce dan to ni ama ero chu heng thu kan chuk te he the picture kan da te hi asangin an mahni pol effects to kan la pek ve lo avangin background an la pet veka tu van son background gol khan an lang do me do ni kan click le chin mangi ti kan a rolling an lang choi me do ni le ti chon en ang transition style po khalo pe ila thil pa ni du khan tu kan nei ta ni he ta hian an noi zo ki sei pa sa te la transition speed a chang chuan thil hi a ran lu tu khian a mu non man mo china a muan lu tu khian an non ve thei buka a thu so rei pe chuan a ran thlo lu dul la thlok chuak le dul la kan lo fil chupa chuan slow te poka an lo ma chang ve thei chuan chuan a vai khai khop tu ta chuan medium ti suggest le phodang medium a hen dei la to vel view tu la ngai tin a chunga transition sound ti om le poka thil run lang tu ra zirte le transition style ta na kan thil khan mil deuh hlek tu khan ki athu in je kan khen applause ti te arrow bum ti te kut beng du thom te thal ka video fo thomang chi te bon tuang du ang thom te tiang ka kan duang sound kan slide ni na in me deuh tu rang kha kan du ri pho chon ki kan da thei mouse kan ma kan va da chin chon aron ri chin zel do na da chin khatiang te kan ri siam theya so ke manin heta moi lama kon other sound ti te oma kan put chon achidang po kan va browsing kan va la lu chop te thei don tina a kok te bogani chon kha chu ti khan sha tari lo te la i apply chin zen lo me nga ring du pian me le ti kha chuan hen kan slide sang te ron lan dan tur kan introduce dan to transition style kan va thlanga slide ni le hi khan sak le pop pop mo hi khan sak mo ka click chi khan in apply ka this one transition speed and medium alone da sa chadi me this one slide thum na lut le la hi po hi tm ram lang te se they can andon introduce dan to transition style to na ka slide me pathum de achong ka pekin le ta vek ti
ti chuan du le talavila slide khatna le te tuna mi hi ka du le talawa thil dang ka du ni chuan adang ka click mayang ma se lo remove lu taila tuna transition style kan lo apply to kha remove le dei du ta ila tuna hi chuan lo lang nei lo ta in heta more kan tia kan du ta ila heta chunga no transition ki mani e kan click le chuan transition in bayang apanga ya let liang ti na ni ti kan hi set top ila to le nei o me ti chuan khang kha a background ti mai te a slide run dan down to run introduce down to transition style nia tuna chuan chu mi ni lo a chunga thu te picture te hi kan choi so le chinang hei thu ania thu ang chi te thu hlom kha the tin ang chi text ang chi hi effects transition te kan ta do mi chon hemi a textbook tlang line a hem click la top view a vai ni select in ani mai chon he thil hi ka select ta chia hemi a in select chung chuan en effects po en thil po va apply la hemi a chauh hian in apply zelam chu wa chon a ma atanga kan lo soi thin thil kan soi sa do ni chuan kan soi sak tun kha select to ti kha zirlai da le ta bokila change ti chuan ka lo select ta wang me ya hetian chi ho animation tab dan tuna kan soyang mi available panga hian custom animation ti oma ki kan click chianga ka click rual chi khan dinglam panga custom animation dialog box chu so le tani ta chuanin ta hian add effects ti kan ne ya lu chena circular hian ki options pali kan nei hal entrance a chiang len bai awang thlo lu dan tu tin ani mai chuan emphasis a thlo lu nu a thlo chhuak ma si tiang te pon sei ken thlai a khan movement engemo effects engemo ka han version thim du taila chung te ni chu exit thlo chhuak ti le na ni mai tin motion path kan ti chuan a che kol vel dan tu kan draw chop sak thei kan pe dit det sinange tuna MIT computer center chinga ven Mizo ram ti in select line mek hi ron thlo lu te se tuna ron chop chhuak sa pa ta hian more effects dia kan do chon tam tak hi om don ni ya choi son thele ngala a du khan na hun ni lawa ka tu hi kan top top ne ken hen ron lu te se ta ka klika a ron thlo lu dan tu chi tu ni yang khan ni le ti chon okay ka ti khan ka pi ta chi a ti chon he ta ama box a hian one in chunga kal om je chu effects pakhat kan pe ta ti na chu effects kan pe nge chu he ta hi ron so ngal ba bu ka he ta hian 100 click tay lakhi kan du chon kan remove le thei ke zo kan soi sa thei ni remove le win click mong kan tai la elam pang lo select le to select nim lai zo kan thil sai tai la chon tu na mi MIT computer center ti kan agon thlo lu dan tu reflex kan pek zo ta chia kha ta hin speed lo ve le ta very fast ti te oma very slow medium fast ti oma so let's say no medium ma pok han da le ti ang man to kan medium speed in aram lo don ti nani le tuna kan thlo lu tir to a emphasis thlo chhuak ma sia engemo entirani mi pui tlem nan lo ngoi dewa mu thlo ten no oma tlem attention han draw nan kan engemo movement emphasis ang hi han aptir taila han pele ta mai la more effects a to kan lu thei so ta kan emo a ki chi sang a font style lo in khak tu te a ka ti sang kha okay spin ti kan mangi rồi mình pin đeo bút thế chứ cái tiếng gì attention han draw na movement an siam le shim na nan chi de khang kan du chang kan hong chang kai the ni khami ai bin zo le chi kan tu na he la picture te hi click ve le tai la hi ron thlo lut ve le chi te se entrance di chang kan checkerboard tiang hen lum lut le te se ti han lum lut ve le so kan a chu ai dot kan ka plan ve kan ni MIT computer center ti ron thlo lut photanga chumi to ta thu ko soi fe nuwa ni pui attention drawn on MIT computer center de akan vir quality le te te ya chumi to ta thil ka soi lai me pui turin picture dan kan don tholu ti le ta ni chon tu na ka don tholu ti ta che kha pathumna effects pathumna lo ni nga til speed a kan line set venwa very fast on ni tia chuma chon ai po him media ma yan dan le tai la chumi to le a thlo chho tir le thung te ang tu na mi hi MIT computer center ti hi kan thlo tir to a emphasis mang kan ti che to a tu na kan thlo chho le thung add effects ti kan exit ti ka thlo chho tir na ni ve le fly out ti hi kan mang
FX pagina ron ni nga ichuan a speed ka medium kan sit sak le le tikan chon adot le tuna kan picture hi thlo tir ve le te yang ta hi soikim ve shim ka du wangan ta ni atak taka chon thlo lu tir to chon a chunga han emphasis te ka han ti che le te che na sa tir to ko kha engeni a thira non lo le klek zok me the ni thlo lu tir to pa thlo chu tir pok te presentation tam tak apre chon thlo tir du kher lo ni tam tak apre chon masakan nok mang ni pon or thi pakhat jimo po kha che ti ta che tir thaya or lu tu lo wa moi to e akha kan share thiam kha acha em ani ti chon tuna kan picture te hi thlo chu tir ve le taina ma se thlo chu tir han ti kha ki entrance kan shopwa don thlo tir na emphasis kan ti che executive chok thai kan chek to so kim na him shim motion path ti chang kan draw chop ange te draw chop thai na vet the diagonal up right ti ke diagonal down right ti ke ka chu akni chang po khanin diagonal chu kan cheme ngani 45 degree 60 degree ang zong han che tir na ve thok thok han rin sak na khanin me ya draw custom path ti hi ma draw chop liu de big liu na curve ti kan mangi tu na mi hi he ta mi hi tu na omna chang hen tang ka pet tani voi ka click khan mai voi ka click nga align in siam te man thok class la zo click le zo a curve light la khan te man thok chom le sila ta click le zo so atop nan he ta thok chom ro second tani va double click atop nan no ga draw sa kang chi khan di khan thok chom kan draw ang khan di khan aron te ni tu na mi ang chi khan at effects di chunga helai motion path di chunga thil draw ni chi sang sang ka kan mang thei ka chu in no en ve chin tan in no en ko na tan kan khek le to nga dang ka chu ti chon tu na ka line draw po hi ka tu ang ka choi som thei ke ka tu na huna kyang ka da rim kual thei ani ti chon slide khat na mi a background le thu ang te chu ka thol ti rin ka che ko ti rin ka thlo chu ti kin vat po rang na em to mai don ki chu thil kan ko bu na ni ka ti to ti khan slide tina kalin e po hit hian a thok thokin kan ti tonge e po hit hian a entrance atangin lam thlo lut sila ti chon medium a han daila kan ti kin ve zok ange ti chon hemi a noi zo ka thu ho po hi lam thlo lut ve le sila dissolve tiang si kan mangi ti chon very fast along to me ro se ka chon ti chon a chung zo hian thok chhuak ve le sila exit pop to blind stiang si kan ala topong ti chuan hi thok chhuak ve le te se ti khanin effects pack to transition pack te kami animation han pack te ka kan chathiam to in karinga slide 3 na apathum na hi chu ka ti to kher lo me pakhat na remote po kan soi kim view to in ka share ni ti chon tuna alam dani ama PowerPoint file pa nga ya khan kan la oma pa chunin mi pui mat tak taka kan va so huna alan dan tu rakha tani chon mi pui ma khan ka vadinga thu ka va soita slide khat na changin slide ni na te ka kai don khan du concept the ni chu ding lam panga hian tuna animation chu thoban ding lam panga hi option pahni kan ne pakhan na chu on mouse click tinia pahni na chu automatically after tinia time kan set thai ve thum time set zong hian ati thaya amai ro chu a risky ve de chena ni slide tin hi minute ni ante kan thu sai du azirin minute thum mang ten no set pai la ma se ahuna tak lo khin kan enge mo har sabna ha chiaw dang te pon thei enge mo delay te lo un thaya chu wang chon a risky ve de na khawm ta ni thu soi tak tak na chu chu wang chon next adopt le kan kal do na pin mouse click mai te po khan han ti tai la enge afin kha ka enge ni event hon tur kha kem zo kan chu wang chon mouse click te hen un te se ti chon tu na ka presentation slide thum han siam te transition style ka pek te ti chuan milem le thu ziak te animation style ka pek an chi kha kan lo en chin don ta ni ni pui ma tak tak alam dan to rin chu ti kan so don chon a shortcut in F5 ti hinia to F5 ka petam F5 kan ta a so ko hi mong de
ti khan background chu ron lang ta phot mai ni ti chuan background lan zo khan annex sakal tur chuan ka thil set log dan chuan mouse ti khan I wangin mouse ka click to mouse kan click che khan MIT Computer Center chinga veng ei zo Mizoram ti chuan ron lang ta ka click le che khan a in bin kuala no in spin effects ka pek dan in dun chel khan chuan kan click le khan picture kha ron lang ve thunga okay chuan ka click le khan MIT Computer Center ti kha hlawhtling ve le thunga ti chuan ka click le khan he picture ti hlawhtling ve le thung don ni ti chuan ka click le chuan an next slide ta tinge ni background a kalam ma se a background ka engma kha kan lo pek lo wangin angai angin ti khian alanga mouse click voi khatna khan chuan a in change dang lam lai kha lam man ta lo ni ta chuan kan click le che khan a thu ho animation effects ka pek ka khan lang che courses available ti khan lang ta kan click le khan this year semester 1 and here click le a semester 2 kichu line by line again a text box a text box format ang khanita line by line khan tikhian effects khan kaltan tikhian ka voi ka click sela tikhian kana zon ka click non le chuan ka thil set dan nga chuan atak tak te lo ni ta se tem thu ka soya engkim ka soya course zirlaite this year semester 1 chung changte semester 2 chung changte tali chung changte ka lo soi zok ta mo ti annex ka kalsan dona click le khan ka again ka thu soi ne na zo tok tu khan ka thlo bo ti le lom ta ni kha effects ka pek dan ang min zel ani ti kha ti chuan ka click le chuan next slide ta kalanga amai bo chu ta chuan ma effects kan pek ve lo kha chuan vawiin voi kana non so khan ta vek ani ti chuan ti hian PowerPoint so mo ta khan ko ma heta loop tu khan F5 kha ta ta chuan kan chhuak san don hian escape keyboard escape kha escape kan metanga ti chuan atanga ya kan let liam tu mi kha kan PowerPoint so kan ve chin down tu ni F5 ti chuan alak lo ai mo atop ai mo ti kuna po escape kan le kan atanga ya lut liam ma se escape mit ni lo po kan to atop kan khem thak chuan atopa chuan engeni automatically number in a ron chuak ve top bok ti kha set up ila chin zo zo ni hian escape po met chuang lo in mouse kan met tlang tai la top na ber lo ni to a ti kha number in a chuak mai mouse kan click tlang zel khan ti chuan in khang ho kha animation te thil ati chet vel da te PowerPoint va so chin na kan be en chin da tu ve chon ta sela ti zon tun lesson 2 hian thil pakhat soitel le ka du chu a save dan hi ni thil dang kan save thin am tho khan save tu ran ya he the office button a kan click anga save as ti lo oma kan voi kha save na ni china khoi zo bo kan mang te safety khoi zo bo kha save as a ni kan order in ka she kan mang ni kan lut ta kan va save na mun tu kha ka thlang ta ni khong ania tu na ta jon desktop ti hi lo thlang phodam desktop ka file ka thil save chhuak ning tu kha kan chuta MIT ti it will save as type ti hian tu na hian apanga ya chuan ki PowerPoint presentation ti hian save ta topila kan va hon le chuan kan va open le chuan tu na angai ang che hian ang hong lem ti chuan mi pui ma a thu kan soi tak tak dong khan F5 ka kan le mai anga yang kan dong khan ran le mai chu lo chu thil dang pakhat ko mon deuh mai awma kan sim ange save as ti kan enter nan an mang thawin desktop ti an lo save chin shi ta ne tu la tan bi kian file name MIT kan ti ti chuan save as type hian thil chi khat khan thin de ta ni chu han roll thawla PowerPoint so over here the mi ni PowerPoint so ti khan thei de ni ta ni tiang kan save am se tu na tan ka save lo phodam PowerPoint so kan khan ero chuan he kan file kha va home le taina va open le taina nichina PowerPoint so alan dan tu kati F5 kample alo lan dan che khan alang do ne alo ni chuan va edit te ti chuan lo nei taila pati that te khan kha a thei to do no ti la
kan finalize vek tin an don ni chu ma chon engkim kan du thu samani to chon PowerPoint so ti kan thanga kan save to panga ki chon kan click hon le khan ni china F5 ka mia thu tak tak kan so PowerPoint so ram lan dan to ka so sel chauh khana lang thei to don ti na chu a thareng kan du thu sam engkim kan du ti to chon in internet vela changa PowerPoint ti vel kan download te po hi PPT file kan download ang chi te po hi to na miang khen zelani message han khatan be thung chon ei company noya mi ma thu soi thin ang chi te tan chon PowerPoint so chherchhuak lawa pa ngai ang chi a pa ngai taka set pe le mai kha anlo du zo thei lo achan chu an va hon le khan an va open le khan tu na mi tho hian omanga mi pui ma thun soi dong khan F5 han le mai anga ti chonin company in thil thar lo nei zel khan an presentation po an upgrade an ti changthun le chau che khangai thei niminan soi thin ka voina chun soi lo ngai to lo thia niminan soi ngai lo ka voina chun soi lo ngai to thei lo chun bel te va edit bel te va sim bel te khatiam tu chi tan chon apang ngai se to pa mi pui ma thu kan soi do na F5 me ka fin cloud ve chi bokani ole ti chon khasum ka kan lesson 2 ni ta se le nge kan ji chho tak kan ti chon a background don't introduce that to transition style shang pek dante chumi sa pa sound han pek dante I'm the vector sound han tun te it's running transition speed I control le thot so very ran le mon zo ang chi te chu mai ni lo ba a background mai ni lo hen thu kan chut te picture kan da te sang new win animation kan te thei control tirh han set ko tirh ver thot so tirh te so ka animation chung changa PowerPoint na ram chom ati tir thei te khangzong kha le a save dan save dong khan PowerPoint so le PowerPoint presentation file pa mai to kan save athil ni dan athil ken te la kha save zo le kan share tu ka kan som tel ni bo se khangzong kha lesson 2 wa ta ma kan zir thei chu ni khod mai ro se chuan lesson 3 in ram chun zom le do na ni